नेपाल संविधान 2072 संशोधन प्रति नेवाते मंका सरोकार। नेवा युट्युब 2072 साल या संविधान संशोधन येटिंगु मुद्दा त कया नेवा तसे थपिनिगु सरोकार किनिगु जुगुदु नुगु संविधान पहिचान सहित या संहिता जुइमागु लिसी थी मुद्दा संशोधन यामागु माग यासे थथे सरोकार किनितिंगु ख पहिला थो नवमी पुस 24 गते तो खाया सरस्वती खेले नेवा दे दगु या संयोजने थी खल पुच या मंका गोसले जुइतिंगु झिन्या कोगु नेवा एकता दिवसे थथे सरोकार किनितिंगु ख नेवा एकता दिवस हने त निसुंगु मंका समिति पितुबियुगु जानकारी कथ थथे कुए नेतना कथ या सरोकार किनितिंगु ख गुगु पूर्ण पाठ थुक थंदु काजु याजक खोइगु खाजी स्यागुली सतैगु खा नेपाल संविधान 2072 संशोधन प्रति नेवाते मंका सरोकार। नेपाल राज्य पक्ष व राजनीतिक दल टेस अधिकार द्यालाका चोनेमापी नेपाली जनता या भावना चाहना वो माग या त छुक थ या च्युता मुक्योसे जन भावना या त कुथारा घाट याबु कथ दलीय स्वार्थ या त जक ध्यानेतया संविधान संशोधनीय ख हया चोंगुली च्युता तस्से खबरदारी याना चना झिन्याकोगु नेवा एकता दिवस या थौ या निखुनु निकोगु संविधान सभा नेपाल संविधान 2072 पितुबियुगु इले नेवा तेस थपिनिगु संहिता दुनिया समुदाय या स्वायत्तता व स्वशासन या चाहना या त व्यवस्था यागु व सदियौं निसे नेवा तेस यानावया चुंगु भाषिक जातीय व सांस्कृतिक अधिकार या मुद्दा या त सम्बोधन मयागु खतया मंका च्युता क्योसे देया नुगु संविधान पाखे जी सकल नेवाते मंका तातुन कथ जीगो ऐतिहासिक सांस्कृतिक भाषिक जातीय पहिचान दोगु नेवा स्वायत्त राज्य या अधिकार या त सुनिश्चित मजुइगु कथ संघीय राज्य पुनः संरचना या टेंगु उगु इले नेवा तेगु असहमति पितबियागु लुमंका चोना आतको जुगु नेपाल दक्को राजनैतिक परिवर्तने नेवातेस थपिनिगु मुद्दा वो माग या त स्पष्ट न्यौनेतया राजनैतिक दलीय नेतृत्व जुगु जन आन्दोलन या त तालके त सक्रिय जुया सतके कुहावया हिचती हैकागु तर नेवा त उपलब्धि पाखे आसाद्याका वञ्चित जुया चुनि मागु ख लुमनके त राजनीतिक दलते त सचेत याना चोना नेवातेस थौतकन स्वायत्तता व स्वशासन दुगु संघीयता या त केन्द्रीयतया आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक व राजनैतिक विकास नाप सम्बन्धित मुद्दा सम्बोधन जुइमागु माग या त धनाचोंगु दनी संविधान संशोधन निम्ति नेवा मंका सरोकार थुक थ नेवयाचन स दनिसे राज्य उत्पीडने लागू आदिवासी जनजाति दलित मधेसी मिसा अल्पसंख्यक समुदाय सुझाव या त प्राथमिकता ब्याजक संविधान संशोधन या मागु समुदाय जनसंख्या या त खण्डित जुइ कथ या प्रादेशिक सीमांकन खारेज याना प्रदेशीय पुनः सीमांकन या मागु संघीय राज्य या सीमांकन आदिवासी जनजाति मूलवासी व स्थानीय समुदाय या मसीका पहिचान व हित जुइगु कथ पुनर्निर्धारण या मागु संघीयता नेवा समुदाय या ऐतिहासिक सांस्कृतिक भाषिक व जातीय मसीका पहिचान दुगु नेवा सभ्यता या इतिहास दुगु लगाया पुनः सीमांकन याना नेवा स्वायत्त राज्य सुनिश्चित या मागु संघीयता या कार्यान्वयन झोले केन्द्रित शासन प्रणाली अन्त्य याना प्रदेश व स्थानीय तह या त स्वायत्तता स्वशासन व अवशिष्ट अधिकार या ग्यारेन्टी या मागु
राज्य दक्को तहखे अले नीति निर्माण जुइगु व कार्यान्वयन जुइगु तहखे जातीय जनसङ्ख्या अनुपाते समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व या व्यवस्था मागु पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली या व्यवस्था मागु संविधाने दुगु अस्पष्ट व निगु अर्थ बिगु शब्द जीका पूर्ण धर्म निरपेक्षताया व्यवस्था जी मागु छुन धर्म या त बियातगु विशेषाधिकार अन्त जी मागु संघ प्रदेश व स्थानीय सुङ्गुली तहखे बहुभाषिक नीति लागू जी मागु मातृभाषा शिक्षा या मौलिक हक या व्याख्या कानुन बमोजिम तैगु खंगो तगु जीका मातृभाषा शिक्षा क्यागु अधिकार या त मौलिक हक कथ स्पष्ट या मागु आदिवासी जनजातीय परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कथ पुनः निर्धारित या मागु सांस्कृतिक धार्मिक व परम्परागत सम्पदा संरक्षण सरकार दुगु स्थानीय समुदाय त स्वायत्तता या अधिकार बी मागु आदिवासी दुनिया अल्पसंख्यक समुदाय सांस्कृतिक सामाजिक अधिकार सुनिश्चित या त संविधाने व्यवस्था दुगु स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्र घोषणा अनिवार्य या मागु नेपाली संविधान या त आदिवासी जनजाति समुदाय ऐतिहासिक सांस्कृतिक व भाषिक अधिकार सुनिश्चित जुइगु कथ संशोधन यामा थुकिजक संहिता व समावेशिता या मर्म पुवनिगु जुइ आदुगु नेपाली संविधान पाखे गणतन्त्र या त सुनिश्चित यागु अले समानुपातिक समावेशी या त सैद्धान्तिक स्तरे नाला कागु या नाप नागरिकता नाप सरकार गुलिखे खया त मौलिक अधिकार कथ संस्थागत यागु ज्या याना तगु दुसान सलसद नेवनिसे जी नेवाते विरुद्ध जुया वयाचुङ्गु भूमि अधिकार भाषिक जातीय सांस्कृतिक शैक्षिक उत्पीडन व विभेद या त नङ्के गुज्या मजुगुली थौ नेवा एक त दिवस नि खुनु सकल नेवा तेगु पाखे मंका कथ संविधान प्रति या पुलाङ्गु असहमति या बुदा त लिसकया थगु जातीय मसीका दुगु स्वायत्त राज्य या स्थापना अले मेमेगु अधिकार प्राप्ति मजुतले नापाली पथे नेवाते आन्दोलन मध्यक न्यानाचोनिगु खन यथना चोना छिगु जिगु जिगु जी सकल नेवाय मंकास नेवा युट्युब